نام خدای مظنون دلوان از احمد ایاد محمد هر دست پیک سال 1987 بابم افکار کریه و پشتی و غراوی که افکار بوم ما از برات خواه پیک و نوکه کاری انجام دن هر اوه بیو پیشه یا بری نوکه جی ماسی گردن دست پیک مدوی از بیجم چوانی آدرس کرنا بقلاو چوانه وکی هر هویره که اوجی وکی بیجن سر المهنه هم هویره خود کن پشتی هویره ما خلاص بد ام دنه ما جنی که تاین آفرتن که او چین او جنکه وان بقلاو درست کن پشتی هنگیجی ده تبر دست محمدی مثلا ده الویره برتن ده برت و پشتی هنگی ده زیته پیور کد پشتی زیته خلاص بتن ویشی وای چید بتن گل ویشی هم کنات فرنه دا وکی هر بقلاوه کی تشتی گرنگت بقلاوه ما دا اوه که دو صفات الویدف مبنیه که پاقجی گلک مهمه اگر پاقجی نبتن مشتریه تا او کسی تین هدف تشت رازی نابن پاقجی دفمه مهمترین تشته وکی تو بینی مثلا کما موده از گل که تشته همیل برن زایدن بقلاوه ما نافدار پنده چکوف سفکه يعني هر صار المهنة بوبن بي يعني شو بيجن صار المهنة يعني وكيل بيجن تشتاق خودي دتا وكي إرادة كي مثلا تبشي بقلاوة كي تشيكي تشتاق تشيكي كذا كتبا ما فينوفي مشهور بي في شكل بقلاوة بيجي هر أف بقلاوة نفسي طعمه ونفس الشيء عمل ديف شو اللي بوبه خاطشن يعني ما تشي قران كاري تدانا كريا بشتي المه رمضان پیروز کار مال دمجمر دو شوه دست بید کد حتی بانگی مغرب اوجی چند کس اکاد بکتین اش 3 آفرتا حتی 4 آفرتا بکتید بونام پیجیه و 8 عاملین دی آنکو کارکرین دی هنه الویر شولت کن گل منو برایت ما امسه برانه جی وکی هین بین اوه پیشامه و بقلوه جی پیشامه
تایبەتمەندی و بەقڵەوەمەژی هەر ئەڤە بیە کو دهنەوێت بێت کێم بتن مەسەن کێم دهنە سڤکە ئەو سڤکیەوە و کێم شرینەوەیەوێت بتە ئەگەری هەندێ کو بەقڵەوەمە بتۆم بکە بتن و سەرەڕۆی بێ چەندێک gelek جارە مەسەلەن ji derveyê welatî kes qesdike nevêrê meselên bû sefer dê nevêrê dibijinê ku me beqlava heceyê dî meselên gelxwe bîne di sê 4 kîloyên an di mesen sinîgekê bijine me me biket elbika da û em ê sifirêkine ji derveyê welatî taybetmendiya wê ew e vê beqlava sivik bitin. من پیامکه بو همی گنجان تایبت گنجین من هرما کردستانه از حس کم هر کی توانا شیانه که بتن وان شیانت خودر بخد شینادر به ولاتی بچت بک کار بکت یام چت بر خارنگی هک یام چت هر جای کدی بلال ولات کار بکت و کی منو که اجی من پیشیا مثلا من اجی ما مستامه مجی بکالوریوس های شاد و بکالوریوس بس استیم بری از ام همی بشوله خوا جوانن اگر تو شول بگی تا توانای شول یابن شول بکه کار بکه قصد در به ولاتی نه که از حس کم همی گنجت ما شول بکن ولات خواب آدم بکن